Jadi beliau datang ke Aceh membutuhkan waktu selama 4 hari. Jadi yang pertama beliau keluar dari Ma'bar Rafah ataupun jalur perbatasan di Mesir menggunakan mobil sekitar 10 jam menuju ke Kairo. Kemudian dari Kairo beliau berangkat ke Arab Saudi. Kemudian dari Arab Saudi ke Jakarta, setelah itu baru tiba di Aceh malam minggu kemarin. Jadi beliau membutuhkan waktu sekitar 4 hari, 5 hari untuk datang ke sini. Dan hari ini beliau akan menyampaikan berita terkini ataupun penderitaan yang masih dirasakan oleh saudara-saudara kita di bumi Palestina. هنا تظهر في هذه الصور صورة للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهناك المسجد الأقصى وقبة الصخرة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى قبل أن يذهب إلى سدرة المنتهى. Jadi yang pertama pada kesempatan ini kami akan menampilkan beberapa foto dan juga video. Yang pertama ini merupakan foto Qubbatus Sakhra yang mana Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kemudian juga di samping Qubbatus Sakhra terdapat Masjidil Aqsa yang mana masjid yang penuh keberkahan dan kesucian di dalamnya. هذه الصورة تظهر المسجد الأقصى، وأيضا صورة أخرى أمامها تظهر المسجد الأقصى الذي صلى النبي بالأنبياء إماما. Inilah gambar Masjidil Aqsa yang mana Rasulullah melakukan salat bersama para anbiya lainnya sebelum melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. وهذه أيضا صور للمسجد الأقصى للقدس والمسجد الأقصى، وهذا الحائط يسمى حائط البراق الذي ربط النبي به دابة البراق قبل أن يصعد إلى السماء. Ini merupakan tembok Burak yang mana dengan kendaraan Burak Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. لكن اليهود يحتلون المسجد الأقصى ويمارسون فيه طقوسهم الدينية. وفي هذه الصورة تظهر الجدار العازل في الضفة الغربية يظهر مدى العنصرية عند اليهود في فصل فلسطين عن إخوانهم مع بعضهم البعض، وهذا الجدار طوله أكثر من 400 كيلو بارتفاع 10 أمتار. Inilah tembok yang sangat besar dan tinggi yang dibangun oleh Zionis Israel untuk membatasi ataupun untuk melarang kaum muslimin untuk melakukan sholat di Masjidil Aqsa. Tembok ini panjangnya sekitar 670 km dan tingginya mencapai 10 meter. وهذه تظهر حجم المعاناة التي يعانيها أهل القدس وأهل المسجد الأقصى. انظر يمنعون المسلمين الفلسطينيين من أن يذهبوا إلى الصلاة في المسجد الأقصى. Ini beberapa foto yang menampilkan tentang penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita Palestina. Mereka dilarang untuk melakukan sholat di Masjidil Aqsa sehingga mereka harus sholat di jalan dan juga di lorong-lorong. فيضطر المسلمون الفلسطينيون أن يصلوا في الشوارع وفي الطرقات. وهذه الصورة تظهر الحفريات التي يحفرها اليهود تحت المسجد الأقصى من أجل هدمه وبناء هيكلهم المزعوم. Jadi Zionis Israel dari sejak dulu sampai hingga saat ini terus melakukan penggalian di bawah Masjidil Aqsa. Mereka ingin meruntuhkan dan menghancurkan Masjidil Aqsa dengan tujuan ingin menggantikannya dengan kuil Solomon ataupun tempel Solomon sebagaimana yang diyakini oleh Zionis Israel. فهل تسمحون أن يهدم المسجد الأقصى ونحن المسلمون لا ندافع عن مقدساتنا ونحن نرى بأم أعيننا المعاناة التي يعانيها أهل فلسطين؟ Apakah kita semua rela ataupun ridha terhadap yang dilakukan oleh Zionis Israel? Mereka ingin menghancurkan kiblat pertama kaum muslimin. Kita sudah melihat dengan jelas dengan mata kita sendiri bahkan di video-video. Apakah kita hanya tinggal diam di sini? Apakah kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina? فالشعب الفلسطيني في القدس هو شعب أعزل لا يملك السلاح بل يملك الحجارة.
هذه الصورة تظهر مدى السخرية والاستهزاء بالمسلمين فيستفز مشاعرهم بأن يتصوروا ويلتقطوا بعض الصور الفوتوغرافية في قبة الصخرة والمسجد الأقصى. Jadi warga Palestina mereka tidak memiliki senjata yang memadai. Senjata yang mereka miliki tidak sama dengan yang dimiliki oleh Zionis Israel. Mereka melawan dan menyerang Zionis Israel dengan batu-batu dan juga dengan tangan mereka sendiri. Dan ini beberapa foto tentang kebahagiaan ataupun kesenangan Zionis Israel. Mereka lalu lalang di depan Qubbatus Sakhra dan juga Masjidil Aqsa. هذه الصور تظهر مدى عنصريتهم لقضيتنا فلسطين ولاستهتارهم بنا كمسلمين. Ini Zionis Israel foto bersama di depan Masjidil Aqsa dan juga Qubbatus Sakhra untuk memancing emosi kaum muslimin di Palestina. هذه الصورة أيضا تظهر مدى عنصريتهم فيقتحمون المسجد الأقصى من الداخل ويدنسونه بأقدامهم بل ويمزقون المصاحف ويكسرون الأبواب. والآن أنا أتحدث إليكم وهناك عدة أبواب مغلقة الآن في المسجد الأقصى لا يستطيع المسلمون أن يفتحوها. Jadi sekarang Masjidil Aqsa itu sudah diduduki oleh Zionis Israel. Mereka memasuki masjid itu dengan tidak sopan. Mereka menganggap masjid itu tidak ada kesucian. Mereka memasukinya dengan sandal, dengan sepatu, bahkan mereka berhura-hura di dalam masjid. Mereka merobek dan juga menghancurkan mushaf-mushaf yang ada di dalamnya. وهذا هو الباب باب المسجد الأقصى تم كسره لكي يدخلوا إلى المسجد الأقصى بالقوة وبقوة السلاح. Ini merupakan pintu Masjidil Aqsa yang telah dihancurkan. Sedangkan pintu-pintu lainnya juga telah ditutup dan dikunci mati sehingga kaum muslimin tidak bisa memasuki ataupun melakukan sholat di dalamnya. هذه المصاحف ممزقة داخل المسجد الأقصى بعد أن دنسه الاحتلال ودخلوه بالقوة. Ini pemandangan yang sangat menyedihkan yang dilakukan oleh Zionis Israel di dalam Masjidil Aqsa. وهذا هو هيكل سليمان المزعوم الذي يريدون أن يبنونه بدلا من المسجد الأقصى. Inilah kuil Solomon yang akan dibangun oleh Zionis Israel menggantikan masjid